up, getting up, getting up. You know. Hey, yo, people in the house, if you're having a good time, if you're enjoying the sounds of my DJ right now, I need everybody to make some noise. Make some noise. De cara.
Entonces se queda Emeretzio eta bat.
¿Lo saqué? Tú, ¿cómo te la das? Lo saqué. No, no, no. Minuta esperanza.
Amabi Safri.
15-19.
David, 23 y 22. iguales, esta vuelta.
28-25. Oitava derecha y octavo, 29-25. Oitava derecha, 26-29. Oitava Foxy, oitava derecha, 28-29. Oitava derecha, 31-29. Oitava, oitaveta, 30-31. Oitamavi, Oitameca, 32-31.
Hoy está Palau, hoy está Maíru. 34, 33. Hoy está Mamón, hoy está Maíru. 35, 33. Venga, agua. Hoy está Marcelo, hoy está Maíru. 36, 33. Hoy está Masaspi, hoy está Maíru. Hoy está Palau, hoy está Masaspi. 34, 37. Hoy está Mamón, hoy está Masaspi. 35, 37.
Ahorita me son, sigue acabamos. 38, 35. Aspi txapelduna gau. Bai, eta hemen txapelduna.
Bueno, pues Anastasi naiz, Urdazubin sortu nintzen, hemen bizitu naiz betitik. Urdazubiko eskolan ibili nintzen, gero Ainoan, eta gero Eustaritzen egon nintzen 3 urtez de internado. Gero Urdazubirat etorri nintzen berriz, josteko klaseak eman nituen Urdazubiko udalan, eta ezkondu nintzen iparraldeko gizon batekin, Azparnekoa. Eta, segitu nuen nire amain lana dendaikin, eta geoztik, beti hemen bizitu naiz. Gaur ospatzen dugu azkeneko eguna, 65 urte egin ditut, azkeneko eguna, eta ospatzen dut herri guziekin eta nire adiskidekin. Eta mil esker deneri. Ale, agur.
Nire lan bizia bukatu da, orai hasiko naiz bertze mundu batekin, eta osasun nahikin espero dut bukatu.
Pour ceux qui n'auraient pas compris, je vais traduire. Elle vous donne tous rendez-vous mercredi matin. Quoi? J'ai dit les bêtises. Ah. Donc mercredi matin à 10h. Muchas gracias a todos por haber venido. Mi carrera se terminó. Empiezo otra vida. Espero tener salud y poder disfrutar. Dernière journée de travail. J'espère recommencer une autre vie avec une très bonne santé. Merci. Bonne soirée à tout le monde. Merci.